Pozdrav svima, javljamo se iz ordinacije Lolin. Ovo je naša draga pacijentkinja Milina, kojoj smo pre 4 godine ugradili 4 implantata u gornjoj vilici i napravili smo, kompletno restaurirali gornju vilicu, bočnu sa mostovima na implantatima, a u frontu na zubima sa cirkonijum zubima. Ovog puta je došla, eto, posle 4 godine da uradimo mali jedan bočni most. Usput je preporučila i suprugu i sinu, pa smo suprugu ugradili 10 implantata, 6 u gornju i 4 u donju vilicu. Potpuno je bio bezub i kod njega smo uradili Toronto mostove. Sinu smo uradili samo male bočne mostove, tu gde nije i gore i dole. Sina nismo snimili, ali evo, čisto da čujete neke impresije njene, da li je ona zadovoljna, od kada je naš pacijent, kako je čula za nas. Pa od jedne moje prijateljice, kada sam videla da se ona lepo smeje, a ja sam trebala gornju vilicu da pravim, onda sam pitala gdje je to ona radila, rekla u Novom Sadu, kod doktora Lolina. Tako da sam ja vrlo brzo došla kod vas 2018. Jeste. Tada smo uradili gornju vilicu, da. Ja moram da kažem da je gore rađeno 2 sinus lifta. Ja sam samo 2 paracetamola popila za bolove. A moram da pohvalim doktora Lolina, to neću nikada zaboravim. Svaki dan me je u moj stan zvao i pitao kako mi je. Pacijentkinja je imala tešku intervenciju, nije imala uopšte kosti u bočnoj regiji, rađena je sinus lift obostrano i sa jedne i sa druge strane, izuzetno teška intervencija i mislili smo da se implantati neće ni primiti, ali evo, posle 4 godine na kontroli smeje se i dalje, lepi su joj zubi, zadovoljne. Stvarno mogu da kažem, ja sam prezadovoljna, prezadovoljna s vašim radom i vašim uslugom i vašim odnosom, kako ste svi jako prisni i brinete se za vaše pacijente. Hvala vam na poverenju što cijela porodica dolazi i čekamo vas na nekim narednim kontrolama da se vidimo. U kontrolama, da li daj Bože da ovo drži dok sam živa. Hoće, kako neće. Zato smo pravi. Sve vas puno pozdravljamo. Ako imate neka pitanja, pošaljite upit na ordinaciju. Tu smo da odgovorimo i vidimo se u ordinaciji Lolin.